Hichuroja amta sirekiwa Día Internacional de la Mujer warminakana urupakaya maranakana chahwawinakampi chikancha siphatapata ukamate askiyaqawinaka mayisina sapakata warminakataki. Collasuyo mercasarja bandera de reivindicación marítima halchawi palaja pataka pescatunca kilómetros hilawa azuejes asino apekinchirinakaja kana en chapjaraki. Gobierno xanquinakaja amta pjarakiwa machaca palma sola taripayuta ella jano altaunaka hatapata ukamakipanaja kajanierkiwa estudio uñakipawinakampi chikanchea secatana irakataru askirijama akirinakawimpi poqanchayataki. Consejo Nacional de Autonomía Suxanguinekaja Guasurúa sesión tantachawinaka qaljatawayapje ukamata kunijamte uthi fuentes de recursos públicos taqpachu kunaka uñakipañataki pacto fiscal hachawa kichawitaki. Expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada marca chireja juicio oral por jawinekanaja huchakora quinoa. Presidente Evo Morales marca chiriru kamaraki Felipe El Maiku pakinchiriru hanaski ukichawinakampi pao aranja kimsani marana chikenchesuyatapata. Choca chuiri marcachina caja maip jalaki yenap anaka markil piri nakaru takpacha hanwal tauna ganas kinihama inakawineka pokañataki kamaraki aljawina campis askinihama wila kastanak toquero purtañataki. Altupata marcanja Intendencia Municipal Uxanquinekahu Campio Operativo Suñakipawina Campi Chicancha Sipjaraki Guasitato Sitanta Guayapje Barca Laminas 2 Sutini Umañuta Hanwal Tauna Campi Chicanchi Tapata Kumaraka Machina Karjama Hani Nakauna Kapoja Tapata. México ancaja marcanja Walja feminicidios Nyankachawinaka Uchispa Warminak Toqueros Asino Uñanchawinakaja Utjaraki.